Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. U posljednje vrijeme veliko interesovanje izazvala je knjiga Kardiovaskularne bolesti i komorbiditeti autora profesora doktora Jasmina Čaluka i docentice doktorice Danijele Lončar, koja na originalan, kažu i praktičan način pojašnjava zbrinjavanje najkompleksnijih pacijenata u kardiološkoj i internističkoj praksi. Knjiga je izazvala interesovanje ne samo kod nas, nego i u regionu, jer prosto kažu da ne postoji takav ili sličan udžbenik. Što nas je posebno zainteresovalo i naši današnji gosti su upravo autori knjige. Dakle, profesor doktor Jasmin Čaluk, internista kardiolog, koji nam dolazi iz Poliklinike Kardiocentar Sarajevo, a do prije par godina radio kao invazivni kardiolog u Centru za srce Tuzla. Dobrodošli. Hvala. I docentica doktorica Danijela Lončar, internista, radi u klinici za interne bolesti UKC-a Tuzla, tačnije na odjeljenju za intenzivnu terapiju. Dobro nam došli. Hvala. I evo čestitke. Kažu, naišla je knjiga na izuzetno dobre kritike. Pretpostavljam da to autorima najviše znači. Jeste. Mi smo upotrijebili popriličan napor, ali to je bio pravi timski rad. Okupili smo preko 30 autora, mahom iz Sarajeva i iz Tuzle, da napravimo taj jedan multidisciplinarni pristup najkompleksnijoj patologiji koju srećemo u praksi. I to se stvarno reflektira kroz jako dobar prijem u stručnoj publici. Međutim, čak i pacijenti koji mogu da se nađu u nekim od opisanih poglavlja zainteresirani su za knjigu. I kad sve to čujemo ovako kao obični smrtnici, jasno nam je da bi u medicini zaista trebao da bude taj naglašen individualni pristup, a za kojeg nema vremena ni ljekar, ni kako ćemo sve to sprovesti i realizovati u životu. U savremenoj medicini danas imamo princip rada koji se zove evidence-based medicine. To znači medicina zasnovana na dokazima. To je različito od onoga što je bilo nekad ranije, a to je nekad ranije bilo eminence-based medicine. Dakle, ono ranije je bilo liječimo i radimo na osnovu onoga kako je rekao neki autoritet, a sad je na osnovu dokaza, odnosno na osnovu validnih naučnih istraživanja. I takva validna naučna istraživanja donose nam dokumente u pojedinim oblastima medicine koje mi zovemo smjernice. I svakih nekoliko godina, na primjer u kardiologiji, izlaze smjernice za tretman akutnog infarkta, smjernice za tretman hiperlipidemije, smjernice za tretman hipertenzije itd. Ali i ti zvanični medicinski dokumenti uglavnom se bave idealnim pacijentom, pacijentom koji ima samo jedno izolirano oboljenje. Međutim, u realnoj situaciji, kad se sretnete sa pacijentima koji su živi, to je zaista rijetkost i najčešće pacijenti imaju više paralelno oboljenja zajedno. I tako se dešava da morate tretirati jedno i drugo oboljenje ili jedno sprječava tretman drugog ili jedno maskira simptome drugog i slično, a literature za to objektivno nema. To je nekako bio motiv da se pozabavimo time, jer se mi u toj kompleksnoj patologiji nekad vrlo teško možemo snaći. Dakle, postoje neka čak i fiziološka stanja koja ne moraju biti bolest, ali koja nam jako otežavaju tretman bolesti. Naprimjer, trudnoća. Kada imamo trudnicu koja ima kardiovaskularni problem, moramo biti vrlo pažljivi šta joj dajemo od lijekova. Lijekovi su hemijske supstance koje mogu penetrirati preko posteljice i u krvotok ploda koji se nalazi u utrobi i onda mogu dati vrlo ozbiljne posljedice po bebu koja je u razvoju. S druge strane, olabavili su se kriteriji za dijagnostiku. Danas znamo da je bezbjedno trudnici napraviti i koronarografiju ako to treba i ugradnju stenta i tako dalje, ali konkretno kad su u pitanju lijekovi tu moramo biti vrlo oprezni. Zatim, djelovanja nekih lijekova mogu komplicirati stvari u drugom sistemu. Naprimjer, ako imamo pacijenta sa akutnim infarktom, metoda koja je uspostavila pravu revoluciju u tretmanu akutnog infarkta je urgentna implantacija stenta u akutnom infarktu. I ta metoda podrazumijeva da mi ugrađujemo strano tijelo u srce i moramo zbog toga da se ne bi tu desilo stvaranje novih ugrušaka davati lijekove protiv zgrušavanja krvi. Dešava se da jedan broj pacijenata može imati sklonost krvarenju i onda smo u situaciji da moramo balansirati između dva nasuprotna dešavanja. Imamo recimo situaciju da pacijenti mogu prokrvariti na ulkus, na čir, na želucu,
A ne smijemo im obustaviti lijekove protiv zgrušavanja zato što mogu umrijeti od infarkta. Tako da smo tu u vrlo delikatnoj situaciji i upravo to što ste rekli, individualni pristup je ono što moramo imati na umu. Dakle, nisu pacijenti uvijek kao pacijenti iz knjiga, svako zahtijeva zbrinjavanje na sebi svojstven način i vrlo često smo u prilici da interdisciplinarnim pristupom liječimo pacijente. Dakle, da na kardiologiji zovemo kolege iz drugih odjeljenja da nam dođu pomoći ili na druga odjeljenja zovu nas, kardiologe, da bismo im pomogli zato što pacijent pored osnovnog ima i neku kardiovaskularnu bolest. Ali princip mora biti individualni, mi moramo uzeti u obzir te smjernice koji su zvanični dokumenti, ali krojimo terapiju i dijagnostičke procedure prema svakom pacijentu ponaosob. I tu dolazimo do one narodne kad često upotrebljavamo rečenicu jedno liječiš, drugo razboljevaš. Ili jedno liječiš, a izazivaš neku drugu bolest. Valja sve to pratiti, valja to sve uspostaviti balans i zato treba iskustvo. I samim tim vam je veoma stresan posao. Malo je reći. Doktore, vi šta kažete? Posao jeste izuzetno stresan. Moj radni vijek se donedavno sastojao iz toga da sam se bavio invazivnom kardiologijom. Imam čast i privilegiju reći da sam bio dio prvog tima za akutni infarkt sa primarnom implantacijom stenta, što je bila novost kad smo to uspostavili. To je bilo augusta 2008. godine u Centru za srce u Tuzli. Isprva se taj tim sastojao samo iz 2 čovjeka, primarno dr. Ibrahim Terzić i moja malenkost. Poslije smo to proširili. I to je bio početak napora da se infarkt tretira urgentnom implantacijom stenta. To je stresno, u pravu ste. To je kao infuzija adrenalina za onoga ko radi. Međutim, ti napori su se prenosili i na druge intervencijske centre u Bosni i Hercegovini. Postali smo dio jednog globalnog projekta koji se zove Stent for Life ili Stent za život. I taj projekt zapravo nastoji uvesti ovu najefikasniju metodu u liječenju akutnog infarkta miokarda u praksu zbog toga što ta metoda drastično smanjuje smrtnost od infarkta u odnosu na konvencionalne metode liječenja. Danas smo uspjeli napraviti svim tim naporima, iako je situacija, kao što je znate, konfuzna u zemlji generalno, konfuzna u zdravstvu, nema tu prave organizacije. Glavni entuzijazam je zapravo među doktorima. Ali smo uspjeli napraviti jedan veliki korak i izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije za 2018. godinu za Bosnu i Hercegovinu je nešto drugčiji nego što je bio ranijih godina. Ranije je ubjedljivo najveća smrtnost bila od kardiovaskularnih bolesti, poglavito od infarkta miokarda. Danas su primarno tim naporima da se uvede implantacija stenta kao tretman infarkta smanjili smrtnost od kardiovaskularnih bolesti, tako da u Bosni i Hercegovini se najviše umire zapravo od malignih bolesti, bar je tako bilo za 2018. godinu. Gledano u apsolutnim brojkama, smrtnost od akutnog infarkta u Bosni i Hercegovini veća je nego što je to zapadnoevropski prosjek, tako da još imamo tu posla, ali svakako se rade pozitivni koraci i mislim da ćemo tu uhvatiti pravu mjeru. Posebnu skupinu kod kompliciranih pacijenata čine pacijenti s dijabetesom. Dijabetes je bolest koja poprima gotovo epidemijske razmjere sada zbog nepravilnog načina ishrane, zbog lošeg životnog stila i danas u Bosni i Hercegovini imamo 10% osoba koji imaju dijabetes. Pacijenti s dijabetesom vrlo se specifično ponašaju zato što je to duboki metabolički poremećaj koji jako utiče na kardiovaskularni sistem, ali utiče i na imunitet, utiče na metabolizam masnoća i tako dalje. Tako da se mi srećemo sa pacijentima kod kojih dijabetes čini da koronarna bolest, kad ih recimo tretiramo za akutni infarkt, bude u mnogo kompleksnoj formi nego kod pacijenata koji nemaju dijabetes. Vrlo često na srcu inače imamo 3 glavne koronarne arterije, 3 žile koje srce snabdijevaju gorivom, da tako kažem. Vrlo često kod pacijenata s dijabetesom sve 3 budu oboljele. Vrlo često to budu vrlo komplicirane forme anatomskih postavki oboljenja i onda smo u situaciji da ih češće usmjeravamo na bypass operacije nego pacijente koji nemaju dijabetes. To između ostalog i zato što pacijenti s dijabetesom odbacuju stentove. Znači, kod njih se javljaju unutar stentova nova suženja znatno češće, više nego 2 puta češće nego kod pacijenata koji nemaju dijabetes. Dijabetes nadalje komplicira i kardiohiruški tok. Kad te pacijente pošaljemo na operaciju, dijabetes otežava cijeljenje rana, mnogo je više problema sa infekcijama rana, duže traje oporavak, te glikemije, dakle nivo glukoze u krvi jako variraju u toku postoperativnog oporavka i općenito su pacijenti kompliciraniji. Danas smo isto tako u situaciji da tretiramo sve starije osobe
Tako da imamo, mi kažemo, oktogenariuse, dakle osobe koje imaju 80-ak i više godina, oni su sve češće kandidati i za ugradnju stenta i za kardiohiruške zahvate. Starost sama po sebi nosi poprilične rizike od komplikacija i nešto što je problematično kod nas, a to su pacijenti koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu. Danas smo u situaciji da imamo vrlo nezgodan podatak, oko 45% svih osoba u Bosni i Hercegovini imaju prekomjernu tjelesnu težinu. To nosi vrlo duboke promjene u zdravlju ljudi, komplicira tok bolesti, komplicira oporavak i naravno čini nas sklonim da obolijevamo. Dakle, moramo mijenjati životni stil iz korijena. Mnogo toga ljudi u općoj populaciji mogu napraviti samostalno, bez potrebe da se lijekovi uvode, dakle, pravilnije kretanje, pravilnija ishrana, kontrola tjelesne težine, apstinencija od pušenja itd. Sve to može dovesti do boljeg zdravstvenog stanja općenito u populaciji, a i onda kada se osoba razboli, u znatnoj mjeri osoba koja nije gojazna, koja nema dijabetes, koja nije pušač, koja nema hipertenziju, to sve znatno olakšava nama tretman. Osobe koje imaju ove probleme jako otežavaju tretman i mogu napraviti komplikacije u toku oporavka. I onda dolazimo na ono kad neko kaže kako njemu uspjela operacija, meni nije. Sve je individualno. Svi smo individualni i kad su pitanje te uporedne bolesti. S obzirom da ovog udžbenika, eto, rekla sam na početku, nema ovakvog čak ni u regionu, ni sličnog, znači li to da bi zaista trebalo ovaj udžbenik da ima svaki porodični ljekar, jer je jako bitan? Jer kad vas prati porodični ljekar i ako već zna da je dijabetes uvod u bolesti srca, tako kako sam shvatila, ili ako ste bubrežni bolesnik, koliko su važne te kontrole, da nismo mi ti da idemo i ganjamo sami uputnice, nego da ljekari upućuju na vrijeme? U principu, kod pacijenata koji imaju hronične bolesti, stav se mora mijenjati od strane osoba koje organiziraju zdravstveni sistem. Dakle, ako znamo da će neko naredna 3 mjeseca ili narednih 6 mjeseci dobijati određenu terapiju, onda se zdravstveni sistem može rasteretiti time da se pacijentu odmah daju preskripcije lijekova za narednih 3 ili 6 mjeseci. To naravno smanjuje i finansijsko i vremensko opterećenje zdravstvenog sistema. Jednako tako, ako postoji potreba za periodičnim kontrolama, pacijentu se mogu, ako pacijent ide kroz zdravstveni sistem pa se pregleda preko sistema uputnica, zdravstvenih knjižica i tako dalje, pacijentima se trebaju unaprijed dati rasporedi kad bi koji pregled trebalo obaviti. Tako da sve to zajedno, moram reći... Kod nas odlično funkcionira. Pa, da vam kažem, među doktorima nesumnjivo postoji entuzijazam. Ja znam kad razgovaram s kolegama da su svi zaista voljni, međutim, sistem koji je loš, pazite, sistem kad kažemo to je prilično ovako bezlična riječ. Ljudi prave sistem. Dakle, postoje ljudi koji su na odgovornim mjestima i koji ne znaju napraviti sistem, koji su nekompetentni. Mi imamo situaciju jednu katastrofalnu u Tuzlanskom kantonu, gdje, evo, ne vezano direktno za kardiovaskularne bolesti, ali ilustracija je vrlo ovako dobra. Dakle, inzulinske pumpe za djecu, pazite, djeca koja imaju dijabetes, ako se ne zbrinjavaju adekvatno, umrijeće. Znači, doslovno dijabetes je smrtonosna bolest. Ako se izbrinu donekle polovično, imaće dugoročne komplikacije koje su jako ozbiljne. Pacijenti s dijabetesom žive u prosjeku 17 godina manje nego osobe bez dijabetesa. Znači, ako imaju dijabetes tip 1. Sad, za djecu koja imaju dijabetes tip 1, svuda u normalnom svijetu, pa čak i u kantonu Sarajeva, koji je tu blizu, inzulinske pumpe su dostupne tako da ih zdravstveni sistem plaća. Mi smo imali situaciju da je posljednjih godina zdravstvo Tuzlanskog kantona u suficitu, ima viška sredstava, a donešena je odluka od osoba koje su potpuno nekompetentne da razmišljaju o tome i koji su u tom kontekstu i neobrazovane, da te inzulinske pumpe djeca moraju, odnosno roditelji moraju plaćati. I to nije malo, to su 1000 maraka. Kako da dijete koji ima dijabetes, čiji su roditelji nezaposleni, dobije inzulinsku pumpu kad mora to platiti na 1000 maraka? To je ilustracija, dakle, toga kako nekompetentne osobe vode taj sistem. I onda, naravno, sve se to prebija preko leđa pacijenata koji imaju komplikacije u tretmanu, koji se ne mogu stići adekvatno tretirati, ne mogu se adekvatno tretirati ni dovoljno dobrim metodama, ni dovoljno dobrim lijekovima i lomi se preko leđa doktora koji su pod strahovitim stresom zbog svega toga. Jer, nažalost, vrlo često pacijenti podrazumijevaju da je tu problem u doktorima, pa se na doktorima nekad iskali neke frustracije, ali suštinski sistem je taj koji ne valja, ali
moramo jasno i glasno reći, sistem je bezlična stvar. Osobe koje vode sistem, koje prave sistem, oni su nekompetentni i tu se stvari moraju mijenjati. Ponekad, mislim, lupit ću glupu stvar, a prosto moram da je kažem koliko je onda dobro i znati sve ovo ako ne možete realizovati u praksi. Nekad je bolje i da ne znamo. Nekad jeste frustracija, zaista. Da. Dakle, dijagnostika nije nikad bila problem, posebno u zadnjih godina imamo i kapacitet velikih stručnjaka, imamo aparate, što bi se reklo. Međutim, kad je u pitanju to liječenje, koliko vam ono kao ljekarima stvara frustraciju? U smislu, zaista, kad sam malo pripomenula jedno liječiš, drugo razboljevaš, imamo ljude koji po 20 tableta piju, ti lijekovi jedan na drugi utiču. Kako tu uspijevate? Vrlo je teško to nekad uspjeti, da pravo kažem. Jer vam to predstavlja zapravo najveću teškoću, to liječenje? Farmakološka industrija, farmaceutska industrija je napravila nekoliko krupnih koraka naprijed u tom smislu. Jedan od tih koraka je recimo integracija više lijekova u jednu tabletu, što je prije tehnološki bilo nemoguće postići. Danas imamo situaciju da možemo pacijentu koji je uzimao 4-5 tableta samo za visoki krvni pritisak u toku dana dati jednu tabletu koja sadržava 3 različita i to vrlo efikasna lijeka u jednoj tableti, čime naravno smanjujemo opterećenje na pacijenta, smanjujemo njemu psihološko opterećenje i poboljšavamo saradljivost pacijenta. Dakle, mi znamo sami po sebi, ako uzmemo antibiotik 3 puta dnevno, jedno 5 dana, sigurno ćemo zaboraviti pokoju dozu. Vrlo je teško, dakle, pacijentima koji imaju hroničnu bolest, koji uzimaju dnevno doslovno šaku lijekova, da sve to apsorbiraju. Vrlo često, nažalost, tu se radi i o pacijentima koji nisu adekvatno obrazovani i ne razumijevaju zašto služi koji lijek. Tako da je potrebno vrlo pažljivo te pacijente tretirati. Dobro je imati dobrog porodičnog doktora koji je dobro obrazovan i koji može da ocijeni šta je to što je zaista neophodno za pacijenta. Mi kad imamo situaciju koju zovemo polipragnazija, odnosno pisanje velikog broja lijekova odjednom, trebamo nastojati za pacijenta dati one medikamente koji su ključni u poboljšanju kvalitete njegovog života i ključni u preživljavanju. Dakle, ako imamo 7-8 lijekova, od kojih recimo 3 može, a i ne mora da uzima, zato što od njih nema dobiti u preživljavanju, njih možemo povući. Ali ako ima među lijekovima neke od njih koji doslovno produžavaju životni vijek, njih se treba nastojati držati. Dobar porodični doktor trebao bi biti dobar oslonac i zato što specijalisti vrlo često gledaju usko samo svoju patologiju. Onda psihijatar napiše svoje, kardiolog napiše svoje, endokrinolog napiše svoje i tako dalje i onda pacijent nažalost završava sa velikim brojem različitih lijekova. Zbog toga je temeljita i dobra edukacija i dobra specijalizacija iz porodične medicine nešto na čemu bi trebalo posebno raditi. Dobro. Doktore, evo rekli ste malo prije u jednom izlaganju da više kardiovaskularne bolesti nisu na prvom mjestu kao uzrok smrtnosti, to su maligne bolesti. Mislim da je tome najviše zaslužna hirurgija, rekla bih. Evo, pomenuli ste ove stentove, oni se ugrađuju sad kao plombe, rutinski, bukvalno rečeno. U principu tu je posrijedi intervencijska kardiologija, a ne hirurgija. Intervencijska kardiologija vam je negdje na pola puta između klasične interne medicine i klasične hirurgije. Mi intervencijskim procedurama ulazimo u tijelo pacijenta, imamo mikroinstrumente kojima doslovno rekući operiramo unutar tijela pacijenta, ali bez klasičnog hirurškog reza. Standardno možemo reći da je smrtnost od akutnog infarkta čak 30%. Dakle, svaki treći čovjek koji dobije infarkt umrijeće. Od tih pacijenata koji umru, pola ih umre prije nego uopće dođu do bolnice. Dakle, u prvih sat do sat i pol vremena dešava se polovina tih smrti. A oni drugih 15% umiru u bolnicama. Međutim, uvođenjem implantacije stenta kao metode liječenja infarkta, ta smrtnost bolnička je sa 15% svedena na 5%, u dobrim centrima i na 2 do 3% su uspjeli da je svedu, što je naravno prava revolucija. Problem, dakle, sa akutnim infarktom je što je visoko smrtonosan i ukoliko se ne liječi adekvatno ostavlja invalidnost. Međutim, dobra stvar je što ga je moguće liječiti, što su i stanja koja dovode do akutnog infarkta visoko preventabilna i što mnogo toga možemo napraviti na tome. To je prepoznala i farmaceutska industrija, to je prepoznala i industrija medicinskih uređaja. Tako da su skokovi koje je napravila kardiologija u zadnjih par decenija vjerovatno najveći i najznačajniji u zdravstvu, pa možda u zadnjih 200 godina. Mi smo drastično sveli smrtnost od infarkta miokarda na male brojke zahvaljujući upravo tome. Nažalost, procedure su skupe, oprema je jako skupa, mi
kako rekoh, među doktorima postoji veliki entuzijazam. Mi želimo da radimo i volimo da radimo i to apsolutno nema veze s time koliko smo plaćeni. Ali naprosto su vam nekad ruke vezane. Fondovi koji usmjeravaju ta sredstva moraju imati više sluha da prepoznaju da je jeftinije za pacijenta dati nekoliko hiljada da se plati stent i da se plati ta oprema i ta procedura, nego dati poslije u toku života desetine ili stotine hiljada zato što je čovjek primoran da uzima velike količine vrlo skupih lijekova i što više nije radno sposoban. Mi nakon ugradnje stenta pacijenta možemo vratiti na posao doslovno za 7 dana. Da. I nema onog što naš narod kaže, nije mu ništa bilo, nazdravo umro. To ne. To se akumulira godinama. To se godinama akumulira i u jednom momentu samo se desi da nešto prelije čašu i da se desi akutni infarkt. Za sam kraj, evo na kraju smo, zašto knjigu treba imati svaki ljekar? Knjiga je koncipirana tako da ju je pisalo preko 30 najeminentnijih autora iz Bosne i Hercegovine i par njih iz inozemstva. Knjiga je dobra ne samo za doktore porodične medicine, nego i za specijaliste, jer se bavi upravo onom zonom preklapanja patologije zbog koje specijalističke grane moraju međusobno sarađivati. Koncipirana je tako da može istovremeno služiti kao praktični priručnik, jer je na mnogo mjesta data specifična uputa kako neke stvari dijagnosticirati, kako liječiti, dati su precizni algoritmi, knjiga je vrlo bogato ilustrirana, tako da može služiti kao doslovno priručnik za svakodnevnu praksu gdje specijalist može uzeti, prelistati knjigu i naći svog pacijenta i liječiti ga. Ali knjiga istovremeno citira i najrelevantnija i najnovija naučna istraživanja iz polja medicine, tako da može služiti kao temelj za pisanje dobrog naučnog rada gdje se mogu citirati najnoviji literaturni podaci. Nije ovo za mene, naći ću se na svakom mjestu. Hvala vam najljepša što ste bili naši današnji gosti. Hvala vam. Hvala i vama mnogo. Jel se piše nešto još? Očekuje li se neka nova knjiga? Ali treba makar 3 godine. Hvala vam puno, svako dobro vam želimo. Hvala, ugodan dan. Poštovani gledalci, naši gosti bili su profesor dr. Jasmin Čaluk, internista kardiolog i docentica doktorica Danijela Lončar, internista. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako dobro i vama želimo.